Аман-аман 6 ФСБ хадимлері русларына қаретлегені үшін Кефес акинini tutmaға келділер. Ер адам Украин телеграм жемиетлерінде иштирак еткенінде қабатлана. Ишгалжилер Мобиус аноним оларақ тежевүжі девлетінің ватандашларына нефрет білдіргенini, оларны атсыз шекілде қорғызғанini ве бүтін дүния бойынша русларны зулüm етмеге ве тақип етмеге чағырғанini айталар. Адет үзре ФСБ хадимлері саде ватандашларны аписке алмақ үшін номерлері олмаған УАЗ арабаларынан келелер. Ама ФСБ-лерінің тапқан жинайы фаалиетлерінің делилері айры диққатқа лайықтыр. Олар арасында қылыч, бейсбол таяғы ве противогаз бар. Бұл ерде путперес калаврат yazылған байрақ та бар. Янында Бірлішкен Қыралық ве шымды йоқ олған Прусия Қыралығының байрақлары мевжуд. Атта еске айфондан құту біле тапылды. Көрінеке ғарп тесірдің испаты оларақ қоланы 37-летний гражданин являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. Мобиустың ады да белі олмады. Ишгалжы хавсызлық күшлері оны махкеме вақтында эв апысы алтында қалдырдылар. Бұл адам экстремизмге чағыруда қабатлана. Оны 5 жылға аписханеге қапатмақнен құрғызалар. Ишгалжилерінің февқуледе қызметлер назирлігі Кефе янындаки Тепе-Оба дақ сыңырында орман яңғыны 150 гектар ерде ерлешкен ақты хабер ете. Яңғынны 5-ші күн сондырелер, ләкин телуке яваш-яваш кете деп айталар. Атта Кефені қайғадор койынен бағлаған елны ачтылар. Ярым бенге яқын рус яңғын сондырыжылері евелке күнлерде олғаны кебі вақия ерінде болуна. Оларға ярдым етмек үшін атта рус аскерлері ве Милли гвардия азалары да yollanıldı. 150 бірлік техника ве 3 вертолет желп етілді. Ишгалжы акимиятның білдіргеніне көре көктен 600 тоннадан зиеде су тушырылды. Штаб принял, направляю в вашу сторону водовозку. Yüzге яқын инсан тахлие етілгені білдіріле. Бұл эксеретнен Тепе-Обаның янында ерлешкен бақчажылық жемиетлерінің темселжілерідір. İnsanların çoğuсы evlerini ve azbarlarını terk etmege reddetti. Bazı insanlar su baskan yerlerdeki otlarının ateş almasını söndürmege yardım etti. Kaydetmeli ki bu balaban yangın orman çöplüklerinin bozulğanı sebebinden başladı. Belli olğanına göre esas sebep ziyaretçilerinin ormanға kelip rahatlanğanlarından sonra çöplüklerini yığıştırıp ocaklarını söndürmegeni sebebinden yüz berdi. İşgalciler hatta bunun alakalı taqiqat başlatmağa vade ettiler. Tepe-Oba dağ sınırındaki yangın Kırım'da 17 yıl içinde en büyük yangın oldu. 2007 senesi Yalta yanındaki Uçkoş deresinde yangın olğan edi. O vakit ateş şimdiki ateş yerinin yarısını 80 hektarga yakın yerine kaplap alğan edi. İşgalci hakimiyetinin malumatlarına göre anormal sıcak ve kurgaqlıq sebebinden Yarımada'da yangınlarının sayısı geçken yılga göre 3 kere arttı. Tek bir hafta içinde Akyar, Sağ ve Ahmecit yanlarında büyük yangınlar kaydedildi. İşgalci hakimiyet Kırım'da serbest toprağını Ukraynaga karşı cenk edecek bütün Rusiyalarga dağıtacak. Arsalar Yarımada'da Rusiya askerlerinin kontrakt imzalağanlarga ayrılacak. Böyle denişmeler hakkında Kırım İşgalci hakimiyetinin yolbaşçı muavini Anna Anyukhina ilan etti. Evvel Yarımada'da tek Kırım'da yaşagan ya da cedvelde bulungan işgalciler toprak arsalarını ala bilediler. Rusiyalarını tecavüzcü ordunun saflarına kandıruvunun yanı usulları ilan etilgeni gibi endi işgalci Kırım Devlet Şurası tarafından tasdiqlandı ve 10 günden sonra işke kirecek.